yani pir çîrok em bêjin bi Almanî, Fransî, İngilîzî hatine wergeran belkî ken hilbijarte ebin. Heta di 2015 de bijarteyeke weşanxaneyeke Tirkî nava ji bo çîroka Kurdî hebû. Ken weşanxaneyê din hewldanê wanî vî awayî hebûn. Lê ji ber ku me xwe nediye em bêjin xwînerên xwendekarên ê zimanê cîhanê din belkî derbarê vê meselê de derbarê nivîsandina a çîrokê de gelek agahî tune bin. Lê asteke gelek baş deyî. وكم مگو yani em bêjin ji salên dawiya nodî û vir ve li ser çîrokê ser teoriya çîrokê me gelek xebat meşandin werger kirin ez bêjim min ser zimanê Tirkî re belkî û çend pirtûkên ku hatibûn wergerandin ji bo Kurdî jî me xwendine û kêm zêde mesela a nivîsandina çîrokê ew teoriya wê jî ez dizanim. Ji ber wê jî dema ku mirov muqayese dike damberhev vekê dike Kurdî û çîroka cîhanê û çîroka em bêjin a Tirkî ji ber ku me Tirkî xwendiye nekêmî wan e bi rastî. Mirov dikare gelek mînaka bidin yani salên otî de dema ku pirtûkên çîroknûs Helîm Yusuf li Bakur hatin weşandin em bêjin dorê weşanxaneyên nû li Kurdî zêde bûn û çîroka Kurdî weke pirtûk derket pêş me dît ku hewldaneke gelek baş heye. Her wiha eger ku em bi şûnde jî vegerin em vegerin ew pêla a kovara hawarê û em bêjin ronahî di wê derê de gelek çîrokên serkeftî hene. Ji Nûretîn Zaza bigire, ji Qedrîcan bigire, Osman Sebrî û Celadet Elî Bedirxan bigire gelek kurteçîrok û çîrokên hêja wê demê hatin nivîsandin. Xwe mesela ez hevokê tê biqedînim min bixwe çîrokên Osman Sebrî de hawarê de hatibûn weşandin me edîtorî jêr kir yani de pêşeka wê jî di pêşgotina wê jî di nivîsandibû eger ku ew çîrok di wê serdemê de li zimanê din hatibana wergerandin bi rastî wê ew jî îro weke klasîkên pirtûkên cîhanê wê wî jî cihê xwe bigirtan. Belê li gorî wê serdemê bi rastî jî ew çîrok heqê wê demê didan lê qutbûnek heye yani em bêjin ji salê çilî û pêv yani piştî ku hawar û ew em bêjin hejmarên wê dawî qediyan qutbûnek heye ku êdî li warê Kurdî de belkî çil salî bi Kurdî nivîsandin ez ser Bakur dibêjim pir kêm e. Ji ber ku ew kêmbûn heye û ew hawarê xwe negihandiye Kurdan çîroknûsên ku di salên odî de li Bakurê Kurdistanê dest bi nivîsandinê kirin belkî ji ber tecrübeyên xwendinên xwe dest bi çîrokê kirin yani ew mirov nikare bêje wela çîroknûsê me yî derketî li ser pêla hawarê berdewam kirin. Li wir de qutbûnekê eger ku ew qutbûn tune va îro asta çîroka Kurdî wê li ciyekî din ba. Belê her wiha mirov dikare bêje pêla a em bêjin ew serdema ku li Swêdê li Stockholmê gelek kesên ku em bêjin ji welat terkirin hatin li wê derê cî bûn derfetê wanî nivîsandinê hebû li wir mirov dikare bêje berdewamiyek yani em bêjin destpêkeke a gava duyemîn çêbûn.
بله بله yani em bejin ew nivîskarên Sovyeta berê ji ber ku Pirtûkiyên wan li ber dest me tune bûn bi rastî ew jî ev van 15-20 salê dawiyê li bakir Pirtûkiyê wan hêdî hêdî çap dibin û her wiha em bêjin ev rojhilatî tûcarî tekiliyek peywendîdanînek ji ser wêjeyê re bi wan re çê nebû. Lê van salê dawiyê 20 salê dawiyê vir ve hin weşanxaneyê Kurd xwebihandin em bêjin berhemên wan û soranî em bêjin adapteyî kurmancî kirin. Yani mirov nikar bêje wergerandin lê adapteyî zaravayê kurmancî hat kirin. Ew jî di asteke gelek baş tene. Yani Pirtûkên ku me bi xwe xwendine. Yani her wa hin nivîskarên wanî ku li Ewropa dijîn zaravayê soranî jî hene dîsê Pirtûkên wan asteke gelek baş tene. Yani بله yani tücariş xwe şertê berê û niha nabin wekhev zor û zehmetî wê demê jî hebûn û îro jî hene lê ji ber ku îro cîhan bi rastî wek ana em li ser vê ragihandina a dijîtal jî em dikin derfetên nû çêbûn. Yani mirov dikare di nava çend saniyeya de xwe bigîne gelek hêlên cîhanê yê dîtir. û her wiha bi dehan weşanxaneyê me çêbûne. Hem em bêjin li Ewropa hem li beşên Kurdistanê yê cuda derfet li gorî wê demê gelek baştir bû. Çima ez vê dibêjim û kamuran û hevalbendên wî dema ku kovara hewarê û ronahî derdixistin jî dîsê nikarîbûn li nava em bêjin axa rojava bikirane. Diçûn li Beyrûdê ya jî li Şamê li hin cihêdinê bi awayekî dizî bi awayekî veşarî ew kovarê xwe derdixistin. Her wiha nikarîbûn cîhandana kesên zana yê xwendê yê Kurd jî. Ji ber wê mirov nikare bibêje şertê wan li gorî ême baş bû. Em ana di rewşeke hîn baştir dene. Yani ez dixwazim vê mînak bidim. Yani mesela ev hefta meldû xwehişt hefta roja cejna zimanê Kurdî bû li gelek ciyan gelek panel hatin çêkirin. Divan panela dema em dên û bala xwe dinê em bêjin ser çilî pêncî û sedî re guhdar û temaşevan hene ku beşdarî wan panela dibin. Yani ev jî nîşan dide ku bi rastî eger ku piçekî derfetên baş ji bo Kurdî werin afirandin hezkar û xemxirên Kurdî wê hîna bêtir derkevin pêş. Çünkü em li vir jî dîmin ez bi xwe li Swîsre dijîm dema ku paneleke nivîskarekî Swîsrî li vê derê çê dibe tu lê dinere 20-40 kes hene pirpir. Eger ku ji bo Kurdî di van şert û merca de 40-50 mirov guhdar û temaşevan hebe ev jî nîşanê me dide ku pêşketin jî heye yani derfetên baş jî hene li gel derfetên xirab û zor û zehmet jî. Bele bele zehmetî hene ne ku tune ne yani çawa zehmetî hene yani em bi xwe weke nivîskar em mecbûr mane em hatine li diasporayê li gurbetê xerîbiyê em bicî bûne ji ber mesela nezanîna zimanê van welata bi rastî yani ji ber ya jî ji ber newergirandina pirtûkên me berhemên me em hin zor û zehmetîn hêla ragihandinê de xwedanasînê de em dikişînin.
بله بله يعني خواندکاری وین به شرط و مرجین ظروفین ولایت کردستان بگیره یعنی لوی دری براستی جی اینا مینا سالین 1900 دیس زخت و زور لسرگل هیه ام بیجن زمان با آوائي کی پراتیکی پدخه yani tamam وشانخانه yani پرتوکتین چاپ کرن لی ام تشتکیش بیر نکن لباکر بمليون زاروكين كرد دبستاني تركي بخوينن وروبرو قطبونه ك وان وزماني وان چه دبه يعني مجبور دمينن كو بزماني تركي پرو جيانا خو بدومينن جبروش نكارن بزماني خوره دان وستندنه ك زندي اورگانيكي بكن جبرو نفسي وندا ايروهنه اگر كو نفسي وندا هبن وخواندن کیم به و خوگیاندنا پرتوکین کردی کیم به اگر کو بچکی مثلا شرط و مرج نورمالیزه ببن وقت سال 2010 او 2013 براستی مثلا شاردارین ای با کردستان گیش کتن دستین کردا و لوی درا روجین و سیوال هاتن چکرن دهان و شانخانه نو بون لی پشتی دمکه دیسه وقت دبوزکی لسره مروفکی خط توی بهش بخه همو سازی هاتن گرتن همو مروفن کرد پرور و امبیجن ولاد پاریز جوالت هاتن دور خستن مجبور مان در کفن بشرط و مرجاف گریدایی یعنی شرط و مرج مثلا مهگ دو مهبری دیسه هلبجارتنه چه بو شارداری دیسه کتن دسته کرده املی باجار دیسه دواره کردی ده گشبونه که هولدانه که یعنی اگر کو شرط و مرج کو داگر کرین ما بچکی و زور و زحمتیا سر ما کیم بکن یا جو امکار بن و کیم بکن و او درفت و خبر و چه ببن بله بله از بخود 2000 بله يعني از دکارم جی تجربه خوی ور بجم يعني و 5 ساله من سوئیسرا دجیم از وک ریوبر کی انستیتویا کردیا سوئیسرا جی از خابتم مل دبستان کی ما درسین کردی د زاروکا براستی يعني سوسيتك پرمزن له هولي هي زاروك هنجي قد بكردي نزانن زاروك هنجي بفرنسي نزانن زاروك هنجي بتركي نزانن از بخواج بوك كاربم درسا خوي كردي بدم زاروكا بكردي وتركي وفرنسي من لا هفد خص بوك از كاربم تشنا فيريون بكم çünkü زاروك خوندنا وان تونه تگهشتنا وان تونه يعني دما زاروك کی بحثا تو بحثا آپیوان و خالیوان و متک و خالتیک دکن زاروک نزانن خالتیک چی یعنی و بناف کرین نزانه دما تو دبی ناوی کالکت چی شاشی ناوی آپی خود بشه دما کو زاروکی مده و روشی دبن براسی تینی کاربه راگاهاندنه که بریک پیک وان پیک بینه براسي يعني جرنا هنتشت يعني لغوري مروف جرنا خبر جي بيكتن يعني ما بخوا قال لك ايش خوندني حز ذكر ويعني هلبستي جيات قال لك حز ذكر يعني زماني هلبستي
ما دما چروکی خود نویسان جی بهتر وقت زمانه کی هلبسی کاردانی yani برو دکار بیت بلکی تشتکی خبری yani من اگو الحس از چروکی هل بجیرم و چروکی بنویسیم چروک هنکی در فتح که راحتر بلکی دادم برو لیج عالیه کی ویجی پر زحمت چونکی وقت چروک نیسته امریکی ادگار آلن پو دبیجه چروک زمانه کی پارزونان دیگه yani ne bejim bi çen hevoka bi çen rûpela tu bûyere ki ya jî tu rewşa çen lehenga vedibêje yani weke em bêjin dema ku tu baharî li ezmên dinere û ciyekî dûrahî baran dibar û ew brûsk vê dikevin çîrokî hevekî ew e yani tu dikare ji qelemekê ji pênûsekê ji dilopek av em bêjin ji dengekî ji rengekî tu dikare feyzê bisînî îlhamê bisînî û tu dikare li ser wê tiştê tu dikare di demeke kurt em bêjin çîrokekî binivîsîne yani belkî ew derfetên nivîsandinê ku didin mirov belkî zêde be belkî em bêjin sede min e dîtirin biray Gelek kurda çirok hepsi ya kurda çirok bakar. Kurda ya çirok değil yani jiber gote mecat kurda bilibisiyle jiber ve zahmet buna çirok yani. İnşallah değil. يعني ez حتى انا بيج فرتين من هي كرت الشروق عند كتي وهر مخوستي هر برتوك كده از لادني استشنا زيادتر بكم بوي اواي ما هول داي نهاجي از مخ كرت الشروق از دنفيسينم كرت الشروق وك مغو جنش مش كيفتي ودمات رودني بلكي تجارك دنفيسينه بيبشتي وين نفيسانتني تدهيلج دمره و تو چندین جارا لیوت گره یعنی جارنا کرته چیروک روپله کشی جارنا 10 روپله جی هر وها جارنا وکه مینیماله ام بیشن سه چار هفوکا پکتی yani mirov nikare beje qistasiyên tenê ev û ev e yani derfetên çîroknivîsandinê gelek zêde ne mesela ez xwazim mînakekê bidim çîroknûsekî zimanê Tirkiyeyê Ferîd Edgû çend pirtûkeyên wî li Kurdî jî hatin wergerandin duwarê çîrokê gelek serkeftî rastî wî bixwe li ser tewriya çîrokê pirtûkek jî nivîsandî bi navê em bêjin çalakiya nivîsandinê di wê pirtûkê de sed û yek şekil nivîsandina şêwazên cuda ê çîrokê heye yani mirov dikare bi awayekî ez vebêj bêje dikare vegotina tu vebêj bêjî wî vebêj bêjî dikare awayekî reportajî vebêje dikare awayekî senaryoyî vebêje awayekî em bêjin nûçeyî tu vebêje derfetên nivîsandina çîrokê gelek belê Cihana Rojane ya çiroke mesela geleri her çiroke yani bir şafrazın hayal ya işte hem mesela berbat bir böyle bazen de çiroke de bir his diye çiroke flor bir yani belki متسر سد چیروکیر زیادتر حتی آنها من نویسان دیه yani او tiştem ki beje jigi şahile emi betir çirokan nujen ez de nivîsînim yani em bêjin serboriya însanekî heta carna serboriya kevirekî weke em bêjin Roland Barthes jî di teoriya ser nivîsandinê de dibêje yani tekiliya a mirov û objeyekê yani agişî heye yani birastî tenê yani folklor jî dikare ji bo mirov bibe alîkar yani xwe min ser ev navlêkirina a çîrokê jî me bi qasî heft nivîsand û li bavkir kovara destar heye
او هر حفت نویس دوی کواری ده هاتن وشاندن یعنی ام دکارن مثلا چه آوایی چیروکی بنا بکن چونکی دو کردی ده دما چیروک تی گوتن گلک مروف تشتین زار گوتنی فولکلوریک جی فهم دکن حکایت تی فهم دکن ام بیجن گلک افسانه و دستان جی فهم کرن دوی وانی تجی مهنه کی ازلی فکری مو و سر توریا وزی هن نویسیم من هنه بله 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 18 پرتوکن 17 جوانا كردينه و داويه جي بالفرنسيه كون مبخوا مهم فرنسي هم بكردي من فيسانديه وجبركو فرنسي اذكرم في بيجم رومانين زاروكان يا جي رومانين جوانا مروف دكار نافلوان بك وك ريزا پرتوك زيدا پرتوكان بنويسينم جبر تجربه خوي ماموستي تي 22 سالا من تركيا وباكوري كردستان من ماموستي كربو مروف دکار بیجی چیروکن یا جی رومانین پداگوژیکینه حتی ها پنج جوان نویساندنه هم به کردی و هم به فرانسی آیا کمین به کردی و به فرانسی در کتیر از خوازم وانا به هر دو زمانه دیسه با آوه یکی بردوامی وان چاپ بکن بله چما زمان فرانسی وكم مگو يعني تقريبا 6 سال از بكردي دنويسينم از دبيجم ادي وقتا ياتي كو ام قاربن برهمي خو اي ام بخوا شخصي خو از زمانه دنه دجي پار و بكم بانسانار چونكي سالن 2010 دهاده جبو پرتوكين me هن دخواست هاتن كرم كل زمانه تركي ورن ورگراندن مبخوا قبول نکر یعنی مگو از به کردی دنویسینم از کردار دنویسینم از خوازم دستپکی هایا کرداش نویسکاریام چه بب از بم لگور خو از بم ادی وقت هاتی کو ادی ام قاربم از قاربم وان برهمی خو به زمانه دن ای جهان رجی پار بب بله بله